Konvar clear tu te jibai kan bu ka cheu lading heti pau tu kani a Tunhnai August ni ruka changa ni sompanga inkara Kohhran Rawngbawlna Chanchin ilo thir hawang u BCM in kumkalta assembly target nuaiza somsari pakwa in akhum COVID-19 shileng wanga BCM accounts audit na hunrei takti theni lo nu in August nili le ni rukhan internal audit BCM sumpui headquarters lunglai le lunglei te chunai ani a audit zongzong hi kumdang anga zo fel lanilo ma se sha the china finance department in tarlang danin kumliam ta April sang ni somni atanga March sang ni somni pakhat chunga BCM assembly target chu cheng noiza somsari pako chuangin khumani kumsang ni somni le pakhat assembly target Kohhran tholom atanga mu tura be sei chu chengwai bel che somruk pakwa noi somthum panga le sing sari ni in target lut chat chu chengwai bel che somsari pakhat noi som panga singa sangkwa le zakwa somni pasari ani a target pumpui khum na chu chengwai bel chekhat noi somsari pakwa singriat sangkwa le zakwa somni pasari ani Relief and Development Department malakna in lunglei khopui chunga Community COVID Care Center 4C tetlo in seng sing khat cheu an pe August ni somsa ni somni le pakhat khan Mizoram Baptist Goshen Relief and Development Department tetwan lunglei khachung veng shanga Community COVID Care Center 4C tetlo in enkol lai nga zwal veng panga chanpuina seng sing khat cheu an hlan he program hi Reverend Arlel Biagliana AGS service hawanai ni a Director Relief and Development le thoktu dangtanian Center shang panga electric veng chamari rasi veng ramthar veng le pupui 4C tetlo in thilpek hi an hlanani Baptist COVID Care Center BCC a August ni sompani ningani chundar sompani thlengkhan mi somthum pathum enkol ni to in damachwak mi sompakwa an omto July ni somthum sang ni somni pakhata changkhan Baptist COVID Care Center Ramzo tlang serkona damlo admit chanan ni a honani atangin cholkar thumaliam ta a August ni sompani sang ni somni le pakhat ningani thlengkhan damlo somthum le pathum admit an ni a hengzi nga hian mi som le pakwa chwa tir an ni to a mi pani ZMC a refer an ni bok damlo enkol lai som le pani ommekin ngai to omlutuk an omlova BCCC report hi nitin adanglam ringani heti elahian BCCC atana chanpuina thilpek petu an omreng boka August ni sompani sang ni somni le pakhat ningani chundar sompani thlenga BCCC atana chanpuina sungdon to chu awain chengnoi som le pani singli sangli le zanga ani a sumfai baga bungdwa le khol engi mozat andung to bok karma salama kan tarlan bak thilpek lu dan hetiang hi ani lanun nema aizol chengsanga Puje duailova bungkon aizol cheng sanga upa lalmunga aizol cheng singkhat BCM thwal thu cheng sangni BCM pendial na thial cheng singni BCM ropui cheng singkhat BCM thingfal cheng singkhat pu kelal thiang hlima na thial bazar cheng sanga PC lerem tluangi lunglei venglai cheng singkhat BCM lamthuam thum haulong cheng singni BMP chontlang pui cheng sang khat le BCM chontlang pui cheng sanga te anni General Secretary Reverend F Ramdin Moya chuan BCCC atana thilpek lo lu zel chulom omati thu soin thilpek betu zongjong chunga lom thu asoya hunrei lo te chunga he center atanga COVID damlo enkol te dam taka chuak an omta chu pathian kai shwaina le ompuina ani thu soin tuna enkol mek te le lo lu thar tur te po in pathian ti damna anchan na mun aloni zel theinan thoktu tele damlo te ta na tongtrai pui reng turin Kohhran hote acha ani GKP College Veng Unit Longtlain Thisen Unit Som Pathum Anpe August ni sari sangi somni le pakhat inrin ni khan GKP College Veng Unit te chuan Longtlai area GKP blood donation calendar bo zuin Thisen anpe a Thisen hi unit som le pathum pe in mi papa kwa le meichhia pali anni GKP College Veng unit hian kumina blood donation camp voini annei to ni blood donation camp manna hian pu H lalmwan puya secretary LA GKP in Thisen pe konga chalai te fuina toy soin tlangwal VL mangai zwala secretary Association of Voluntary Blood Donation Longtlai pu in thu soina huna mangbok Longtlai area GKP coordination committee chuan GKP College Veng Unit 10 inkara blood donation camp an buat saya wangin lom thu an soyani
MZU in University result ati chua heti machanga stream shanga exam te an pass fika University to parpatni an nei bok MZU in University degree course result sangi somni pakat ati chua Higher and Technical Institute Mizoram heitim chuan result thatakan neya exam zongzong ten hlotlin na changin pass percentage hi 100% ani Department pani Social Work le Computer Applications ate University to par an nei ba ka midang somle pani te stream shanga top 10 na an langani Babilel ompui tlaw chu Social Work Department ta to par ni in pangana kesi remlal nga ki parukna leram engi pasari na khyang hlun chungi pariat na si lili parile somna tilal mwanzwalate anni a BCA a exam zongzong somle pakhat pass fekin lal chungnunga chu MZU wa to parani a midang pathum LH lerin fela pani na sai thangpuya sai lo palina le arle ramsanga parukna te anni Bachelor of Arts sa candidate somni le pakhat te an pass feka BA English course subject ta Debia Tugu Pakwana le Deborah VL1 kimi somna ni in Jennifer Leltan sangi chu BA Philosophy course subject ta patni na anibok Bachelor of Commerce B.Com candidate somni le pangati an pasifika a lalram ngai omichu parukna ni in top 10 na alang bokani Missionary pani orientation nei puyan ni Ukas ni som pakhat sang ni somni pakhat ni lai ni khan Baptist Mission School tuichunga school support thoktur voluntary missionary pani nularam din moi BTH wachwampui tuna BCM zotlang aizola loimek te gospel chanchin moya BTH MDiv BCM Eden Thar College veng lunglei te chu BCM headquarters office mission director Reverend Arlel Thanglian le mission promoter puti ngak sang ten orientation an nei pui Missionary te hian August ni som pani sang ni som ni le pakhat ninga ni khan an tho na tur BMS tui chong panin an thleng ngalani Beirwal 2000 hona le live crusade TV le YouTube kaltangin nei ani don Kumin Beirwal tha September 2000 tur iswa zui turin omti chu pastor bial shanga sem chwa ani to a Shipuin min lakyan san lawa wangin kumin zirlai zir ho na po kaushan ho ten kumdanga kanti chin angin nei thei anile don lova alana wangin TV le YouTube kaltanga pek chwa turin ba sai mekania Beirwal thu zirba ka hian Revival and Evangelism Committee chuan live crusade ta chunzom ni se ti in rela thupui po kan Beirwal thupui tho iswa zui turin om ti manani ang crusade hi September ni som pakhati changa chanin inrin ni le pathiani zana piangin dar ya le dar ko inkara live crusade hi September thachung nei turarwa manani Area Development Working Committee Aizolten meeting an nei August ni som sang ni som ni le pakhat thole ni khan Area Development Working Committee Aizolte chwa meeting Baptist Center Chamari Aizola an neya meeting a hian member som le pariat kalin Reverend Jesse Van Leloya, Chairman ADWC in meeting a Kaishwaya, Reverend Dr. Arlel Thanmoya, Secretary in report langpui apibok, Anturia Langsar Zinga. Baptist COVID Care Center Serko Nakalpui mek chu Aizol area mingin chanpui na pek theidan tur kong zon veni se antia Executive Secretary in Aizol area wam chunga biale atwal chunga chanpui na pedu tetan shatir na le ngen na siamin thondar ni se ti in relani a hebaka hian Aizol area pastor bial shanga target semdan sang ni somni pakhata changa sang ni somni le pani hi annon le ni se ti ani bok kum sang ni somni pakhata changa sang ni somni le pani pastor bial somni pariata area relief area music media cell le church growth asemdan chu ziakin phar ani bokani Education Department in MZU result sang ni somni le pakhat ati chua heti matanga zirlai ti tha telom puina ahlan August ni som pani sang hi somni le pakhat ninga ni khan Higher and Technical Institute Mizoram changa stream shanga top 10 alang telom puina Education Department in anaya lompuina inkhom to hi Principal Office Hatima Nayania Director Education Reverend Elvan Lel Sangan Kai Shoain lompuina thilpek Reverend Arlel Biagliana AGS Service Nalana zirlai ti thati ayo in Principal Pu V1 Sangan thilpek hi adunga lom thu soin Education Department in anwaya zirna in shanga zirlai te result tha ngai poimo a ti tha de loman asiam sakthin chu lom om ati thua soyeni
zirlai ti thate lompui na hi university topper pani te ba ka stream sang top 10 na lang mi som le pani te hne na hlan ani khati zong kha Tunhnai August ni rukatang ni som panga inkar chunga Kohhran Rawngbawlna Chanchin kan clear ho thei te chu an ni a clear tu te in zawai chunga lom thu kan soye